Kakasi Auto Society kabelang kaseng ni kasenjuk joginang tokot ak jela menta kasngi kakar witarik unai luar arajar pulai kala pelong ya kejeng rakhi ke bekerpang halo kathok atar kabelang ru atar kejia lenti kabala saufu sausnem jong kaseng nadu balaseng yaka ya kan kasngi la rakhi kerpang daka lempung ya mir jungmut alo kapang katip kur tip kha ukasi ba ya kan ka program la pelong hapo Ledikin Girls College ubak penyak cing sim ubalong sim ka KHDC uluman pli ya kan ka lempung ya mir jungmut pada kejeng keren kejong la ai kejeng yero ya kaseng joginang tokot kabala man kenjo ya kan karenyang ha kejeng trekam kejong ka ha juga por ula kular man ai kejeng trelang bakal kaseng kenang man penulong ya kejeng dawa jong kipat ba bakata kalong man penrung no ya tin kasi ha ka khanet ka bafra jong garti sin shar jong kari India nakalyang usi yamru la ai so ma phralak tengka nakam ta kejeng trekam ki bape jong kaseng ada juga por ule thuru baka district council kalamang sanphau lak tengka ya kinu ki padang kejing angnur ban lumthup ya kejing long ke bakar pang jong kejat benriu nakalyang presiden jong kaseng Dr. DRL Nonglaj awa ajeng kan nakan kasngi ulong bakatip kur tikha kadi ka bakanti ya kejing im bakajing long ukasi kham sejrong banyu ki pat kejat benriu hakan kasngi nakalyang jong kaseng ru kelapun ku borom ki samla khasi ki balapas ma ka exam SSLC HSSLC BA ban MA bakam tam A itu ki bala ha ka subjek khasi akan kasi layo urban pelai ikikot dau CM ka KHDC ba kita kilong ka sawangka hakilai benta ya kabla tho dei babu ke nongrum bargai par ka kot ka bakatang ka sha jo kamiet ke bla tho dei babu kan pham sing nong kendri han kasi la penchit ram ya kan ka lampung ya jengbot da ka jing ruai jo kisam la pulih bagi lendang sedeli haka popradre namarga program ka sedang haka popradai Terus, tiga penting kibatik kena yang disoal, lembaga WhatsApp group bagi kita perkian kebuat di jonge. Kini kalau ke program ke jitu jongi kalau ban pensiun kamjam, ya ke jingdawa jongi, ban itu ban perung ya ketian kasih apa ke kenet ke bapa. Nila dawa naslam la ke basau muslim. Kejing tawa, Henry kejing tawa kepada lek, Ongno officially, naga sarkar jela kadang lek hau Januari jauh kesnem arajar kat kendai, kamat kadang sen, ni yoi baga sarkar mat kinong nikmat kidengalam jauh sarkar kila keren ni, kumni kumtai bakila bodie ni kan ni, ikermen kila le hak ia kebagi dari bandle, tapi nak keling jongi. Ngin nang bodien shisho hadarul ko kri kam kalayan perhatian jong ke program lesson sedang sekiwai deki ki kam ki bangin sebe hadali nomor ka seminar ki bangin sedang pada hadir ye kita ki kam ki ba kaseng kan sapenlong hadali anomba delhi ti kacing persang jori ban pedrung ya ketian khasi apa ke khnit ke bapra hakali khat kanong ke bakham tinge nilai paiba hanya lagi jauh jalan, ngira penolong kirani paiba hanya lagi jauh jalan, bar iki bakum kini ngimbar se dekilenti kiba shanghok, bar kiba donriti, bande ya kata lagarong hanya lane hanamba Delhi. Kawai pat kam kaba kum kaseng dan lagi ni kini seni ibadat ni larai da Central Executive Committee jong kaseng kata kalong ban bu hakmat kasarkar ye kajingdawa ban penlong official language no yang ketin kasi halaka jong kajala kali kandai ke kam ke batumai ada jisa kandai ke batumai ringi la syukum hunno hagini kesnam arajar lai arajar sam hapo ketinggalan jong ima WR Light Flang Komu Presiden Bapak Pension Khasiyin Komu General Secretary Nila dawa bat penong official language ya ketian khasi hapo jong kejelan hagata opor haga jinggalan jong Dr. Didi Lapang Komu Chief Minister lawanra ya kami kelia language bill but how blame jong kesem arajar san lapas ya bill kalau kami kelia language act arajar san bat la penong ya ketian khasi kom kawai ki associate official language hapo jong kejelan associate official language
kadang luin bahai ki benar. But ki mabon ni kita nak sarkar kim sim mereka ya ka wat hai ki district level, block level dan subdivisional level. Kajingkwa jo khasi atau society menta kalong baga khasi kan deno ka ketien sarkar ka ketien treikam hapo jong ka jalan. Onsen dalam kiba keren kumni kumtai yagi samla kasi kiba hab banyabe banang pareng kiba pigi hab banyabe banang pareng nama ketien treikam haki officer ka haki jalan me kala jongi kadai dak ketien pareng tie minta ladani kwa bak ketien kasi kan ketien sarkar hari kasi bajet dia kandai ketien kasi Ngim all man pendono, ya ke English, kom kawai niki official language jam Kristian, hanrai ke ketien kasiro, kan deno ke official language jam Kristian. Ngakwa ban kumni. Lada mars niyo ya ke di India, la pelong ya ke Hindi, ke official language jam dari India. But la pensa ya ke English, kom kawai naki official language Jongkari India. Ni pat Indian Meghalaya. Ni la jawa la ke jongke jalan. Hador kanurem bangi persya ban dankam daka Assamese. Ya ke jintri kam jawa sarkar, lalle ki kam sarkar. But dei hador kata kanurem kinoi ki hill state ki batlayo yala ke jongke jalan. Dinrei habalayo yala ke jongke jalan. Kapan lo kadang bangim sebelum ya ke kasih ke ketien sarkar. Mari yo ya ke jalan, nila dari belong ya ke kasih ke ketien sarkar, kembali Assam ke belong ya ke Assamese ke ketien sarkar. Compare, lara ke yat lang ke English sakawai pat ke ketien sarkar. Tiga ni kadang kamat ke ba ngin sabu sibet dalawai ke seminar ke jingnya ya ter kajing yang berjengtep ingin penolong ya ke Special General Council, but lada ke ye kabenjur ingin salendo balik kedua Chief Minister hakini kikindasi kibanwan dan penolong ya bandawa dan penolong ya tingkasi kawai lagi official language jauh ke sarkar. Kita ke kebanmi nanda haki terekam sarkar, kibat terekam sarkar kita bandan lakum no kuno kajing lah basutro ya ke ketien kasih. Wadro, bantho, dan ketien kasih, kamtam, ha, upurusam, ha kejeli, jongkeri, kasih bacaan dia. Di kita kinom tu ketika kam kiba ke KS, kakwa ia keban persengau atau joki agak leopor, mentang pai tang si ketien agak beda berketikur ketika. Kedai kawai niki pang bakong santam jong kejengem. Bat gerbang jong kejengem ukase. Dari ketikur ketika kebelakan tio, ya kejengem bat kejenglong bapa jong ukase. Siapa kerdan kebak kam hajrom, bandi kiwai bat kijan penreo. Ketikur ketika kayasno bat ketibreo ketiblay. Ketikur ketika kayasno bat kamai iya kamau. Dari halor kini kinongem bau kasih usaha ubah pang kom kajat penreo. Lengba ketika amdan bakrau amdan bapo hapo aja nekur. Kibakrau dari kinong kini. Kibakrau dari kinong apa. Kibakrau dari kameka dari kayau dari katikur katika kapelong ya kejad mereo ban om dan lokro nama wei mereo uban marwei seperti uban lemba kekur uban lemba kekal kamar. Nak kata om dan barakul leni terwa rujat
hasurab halanti hasengken kantekur katepha kadai kebalong kajing selang yang way pa way uhreo kaway pa kaway kabreo umjusak marway umjure umjupye hakbar kunong way kunong lang umjudan jing kerja namang saudong kruy renti kikur kikha lah kapang kecil lah ada kemen kesuha lah gayap ada dia hendai bentah ikembang nilai buat tendeng yang sang ki khado ketekur ketekha kawat mekha kawat kha kalanang kerja kebentah jong kini kebentah jong pa munya sutu ban khat mekha ban khat nana ban khat kenom ban khat persang lasdang ikurma tentang persang yang kiau khat mei kurang ba jong to kayen unle kuno tadau kan umuan ba mei ime jonga ngamla skiem no kanong rim kum kini ki ni buah ketien ya ka berkat ka berdan ya ka jengmat ya ka mayan jong ka jengem la dalam pendan kam bakala ya ka ketien ka jengem kala ban berong kum ta ni bu ya kene ka phang ka tukur ka khang bat ka tangja ban kren da kiru shamhan kibangila da jet kirban hador katang jadi kasih nila khat soha ye sister Dr. Philomena Kalakor belong iwe ni kinong tho bala not sunjan sibumba sekejing rojusan ka konser kasih bat ka tien kasih belong i principal wa merswa jok St. Mary's College badi no kai ibas yang nanti ketekun ketekha nila khat ye profesor KS Nongkondre uba kajen beliau hagini kapateng barang yang bet makmat kasno sorong bangi dan nongko uba simlatek tangari kasih hari India tangari India kapateng barakawai Kombasyali netan ikut jauh di profesor KS Nongkondre lapani dan di publishers jauh kapateng pandai tanpa dipendek idan yauni akhia bamenta ban pasat jengmat halal katip kha tie ikhiran ti ke bakra na kene seminar tan kini ki kentien dalam ya ban pasat hade jengki hade ne por khodesho ngidon ka jingtip ka klaim ka nongrim hangi kibriyo ai khublei kerpang ya ka khasi auto society kebelaseng haus nam khat khandai spa nyok khandai menta hakarta jo bajia lenti ge jokka ke basau pusau yo ban ya don la khubne naso ban pau ye ke buron ye ki nong seng ki bodan hadu nyomut bat menta kat kun bajing tip ke banai yo ki dan stat armon ima KW Nongrum long iwe na sakhi badan lang hani tong ini ai biar sahi siat ke jing thap di dalam jati kade ke jing i jangai na jungki kumki long shwa ke jungi bangi yo ekanika kenhon ke ban pet ban khmi ya ke bet ke bian hakat kho kata kade lingba kanik kenhon belaseng hani kasni ke bangi yo banake ya kini kasni ko kasni katho kabule ada sokemen bha but ala yo ban ya kren badi professor di RL Nonglai badi secretary pakat dan bha kajing dai hapadeng kani ka benta but ka council ke jumi but dangshen
nakalian jong ka council ka jungi ngilayo ban pentip sheki samla puli jong ni kari ka jungi kinu ki badan ia kata ka jing angnut ban wat benia ban ti benia bat nakalian jungi shen in sepelat di kita ki jingdan kam ki bagi students lagi kena bapak dari shimenta ki ekaba ki hapan le habide bakani ka benta nakalian jongka Khasi Hills Autonomous District Council ringkat baka jing trelang baka soka ngila mang kumba sanpulak ban penlut hakani kawe kakam kani kakam kalong bangin khot iki samla ban ti benya ban wat benya syapang ka jing long kerbang jong ka jat berdiri kasi bejuni ngidan kumba khat nyau teli kita ki jing dan kam ki benta ki ba ngin khot iki kenang bangkit wat benya kawe na kata ka benta kade ka ktir kasi kakur kajat kalek niam le rukom kasinsya khadar tumrai ka bengidan nadu kasinsya sim kasinsya rai kasinsya shnam bat kibai khamtam mengi mane ka jing ruspa kajat benu jungi habile bat karwai kasyau kadem kubut karyam kabet kaba idan burau hadu kata-kata but kini ki khatnyo teli kebangin sepelat pai-pa bakin tip ki kena pulih jungi berbuat penian kan long shisha ka jingyo long ya ka district council ka jungi hari aspas na momenta namar kat kum kariti sinsha jong kari India haka artikel aspa sopusau arbat aspa nyukusan way la aibor yangi bangin benskam bat ban itu yang kita ki riti dostor ke bangi ju bot nado ki bor mendai hadu kini kiski mentah kasyam jing yangi ba nginwanra iki an ki kendor ki ban yahab let's say ban hapan benskam ni kariti dostor jungi lada nyem dan ka jingtip probem kumnongin shnaan da ka mengisu mudur ba mengisu tharai tengah so ba lingba ka ka jingwa benya banti benya hakini ki khanyo tuli ki benta ga per ka bai dei ba kariti dostor jungi ba ka cha andre khasi jungi ngets kham bakan yaram hadu kata-kata ia kacau berdiri berjungi. But nasobat ong, baka jingdan jong Khasi Otta Society, abok kari berjungi, kalau era shibun syak, lesekumno ba ki samla puli berjungi, kinyo ban skam shushu, ia kanong lem jingtip haki, hakabede baka kacau berdiri berjungi. Next skam baka Khasi Otta Society. Kelayak nanti bentak sau senam ki babun ki mati ki kam ki babha lanok senang dak ni society next step ki barang bodu hakini ki senam bangin kenmau ki jingduai ki noi lam jungi baki senang ki benhe ki ba kinwara hakini ka pateng bentak kan long ka jingku wan ni ka pateng ka badwan nah kalian jungi ka Khasi Hills Autonomous District Council wapan pentip i President Secretary bani ploy bani trailer hasna barka Khasi Otta Society na komenta ka jingbit jingbian job kanu kakam ba pi dan hikmat namar ngin hab ban suthu bantai ya ke emlang salam omla tan damarwe da almud ngidon kami ke jing trailer next step ke jingban jong Khasi Otta Society haga jela ga jungi haga ri ga jungi kan yo ban benim haga jingtip hagi riti dostor ba kibe benta na kalian jungi Profesor DRL Nonglat with Secretary Shwa ban bentip ba Khasi Hills Autonomous District Council ban penolong jingelang hantai po council ga jungi kat pimpat yo ga permanent ka
hakabedi bat kajing trishtom jong khasi atau society ban pin itu ya kaktin khasi kum kawai na kaktin kabantim katum kaan hakajala kajumi kabala kersyandu daga sorkar jela naru senam arja kakenda na kalian jungi kum council ru layo pada kendu ya sangat KCM jom kini ki na pada kishi potuli ki atau mas council habo kajala syadai lamingi kabang lain yo pada kran bakti yo pada panci kersyan ki apa ide bakani kaktin khasi kajumi la syaru pada kendu siwei CM jom kabi anglong autonomous council berkiwe ingin saya kendu ini di sini banwan ya kaba nakalian jungi ki shipau tu di ki autonomous council habo kari ke jungi yin yo pada kendu desi ki pada pe ikini benta wat nong ba dalhi ban pensko ya ke jing don kam ban purlong ya ke jing pentri kam ya ke tin khasi ka jing sokha kajonga shimet nam tak ni ka pol se yo kalar berkeren ibun ki samla ke jungi kadai ke jinglong jingman jong kari ke jungi daga jing sokha ba daga jing kit kli na kren ye kani pa wa ai ba kini ki para samla ke jungi para samla khasi ke jungi kindani ga jing berkhat ba jing suthu batang ka kam sorkar kala ban MEP kani kalau ko ba kya hadu kata nama ka population ke jungi ka berlain hulak tam ngut kibriyo kam sorkar apo kajela ka jungi kani kelum lam ya paro kam tam ya kasat ko haja syai kita ki bai pak ki samla ki bakordor ki balong ki ongna penar kam kitin nong wei ki aset kinle nomor tak bagi don kam ki samla khasi ki jungi kin mi chkhmat bakin tresh tom hala lagi jom ki benta lada kedai haka khai ka pateng la kedai haka no kan no kam na so banong kani di ka bor bakum ki sama ngin yang daga jing shlur ringkat ka jing tip bangin tray kam ngadon na ka constituency nami khmat na constituency ka ba prapo san na ka shispa ki de ki nomre teng teng sosi Kita